نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد Yaratma cebadan calız şeriksiz Allah'ıma çeksiz maqtovlar şükürler olsun. Ötkende meçhil zayıf kıldılar. Güzel suzuraqla. Ötkendегі айтқан тапсырманы атқардыңыздармы? Бәттірден екен. Содан жинағып кетті. Азыр не көп десе сөз көп та. Мен дайын айтам. Сөз көп. Abi ben ayıptan söylediğim internet şenleri var. Instagram'a YouTube'lar, geçke damlalar kapşap sayra atatta. Bizim negizli maksat yönünde söylep koyuşumuz. Sebebi İslam деген bu söz емес de. Dayıma şu buluşurlarda aytam. Qarаңыз, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanasında şu Kur'an'дағы толық Kur'an kitap болып жазылғаны меселеді. Толық Kur'an kitap olup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl peygamber oldu. 23 yılın içinde ayet olup, süre olup gelip oturdu. Bırak şu Peygamberimizin doğrunda dağı topta olup, kitap olup jiyналған mesela. Кейін Abu Bakr radıyallahu anh zamanasında talaş болған. Şunu жазыш керек пе, жазбаш керек dedi. Osman radıyallahu anh zamanasında толық kitap olup, çoğulturup жазылды. Buna hazır olsa kitap dep толтыра. Ben de aytқанда kitap dep толтыра. Şu kitap түшкөндө Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kitap okuğunu üyetilen түшкөндө oku dep düştü de. İkra dep düştü de. Bu birinci hüküm bolganda. Namaz keyin kança 10 yıldan keyin hüküm boldu. Keyin o kançaлаган hükümдөр keyin hüküm farz boldu da. Biroq birinci hüküm ne bolgan eken? Ne oldu? Oku oldu. Demek egende ben ötkende aytsam okuyubuz dep aytыңар эле. Бирок окуп алган болсоңор, ким Кур'ан окуп алган болсо, мейли Кур'ан эмес, Кур'анга тийиштүү болобу, диний китеп болобу, кайсы китепте болбосун эгерде окуп алса, окуганга убактысы болбосо, демек Алла Тааланын окуу деген эң чоң өкүмүн алып сындырды деген сөз. Биздин айрыкча кыргыз улуту азыркы учурда мен дайыма айтып атам, биздин ушундай өнүкпөгөнүбүздүн бирден бир себеби окубаганыбызда. Эмне үчүн окубайбыз дегенде, bizde эмне экен? Bizde максат деген нерсени жакшы түшүнбөйт экенбиз да. Мен өзүм мына азыр 50ден ашып калдым. Өзүмдүн жашамдымда көп отуруп туруп анализ кылам да. Мектепте окуган күндөрдү, Ульяновдо окудум, ошол окуп жүргөн мезгилде биздин дайым айтам да, бизде бир агай бар эле. Драматург болуп кетти, Жолдубай деген агай бар. Англисчени ушунчалык жакшы сүйлөйт эле да. Ергешип кел экөөбүз сүйлөшөлү деп мени ушундай диалог кылдырып, Шекспирдин сөздөрүн жаттатып ушундай кылат эле да. Бирок мен негедир ошол нерсени мен ушунчалык мүмкүнчүлүктөн пайдаланбай окуп апмын да. Эмне үчүн дегенде, менде максат болгон эмес экен да. Эмне үчүн окуш керек? Английскийди эмне үчүн окуш керек? Бирок мына Кудайга шүгүр 3 жылдан бери азыр мен английскийди окуп атам да. Болсо английскийди эмне керек деп ойлойсуң да, эмне керек? Английский үчүн керек дегенде, мисалы жөнөкөй эле нерсе да. Мына жаш бала кезден баштап, чуркагандан баштап футбол ойнодук, туурабы? Футбол ойногонсаңыз ойногон нерсе. Мейли ойногондор көтөрбөй эле ойногондор болгондо көтөрүлүш, мен футбол вообще ойногон эмесмин депчи. Атылбек футбол ойнодуңуз беле? Жок. Ойногон эмесмин, колуңду көтөрүң анда. Кызыккан эмесмин да. Мына футбол ойногондор. Эми футбол кызыкпаса деле, мисалы мен атам футболду аябай кызыгат да. Түнү менен көрөт. Мен болсо гол деп кыйкырат. Туурабы? Мен таң калат элем да, эмнеге кызыгат депчи, көрсө кызыгыш керек экенин айткандайчы. Анан эми ошол футболдо гол деп кыйкырат да. Мен ошол болсо 10 жыл мектепте англисче окудум, 5 жыл университетте окудум, англисче айда да окутат эле да. Бирок гол деген сөздү мына кийин жакында самообразование өзүмчө окуй баштаган мезгилде гол деген сөздү түшүндүм. Кана гол дегендин кыргызчасын ким билет, айтып элечи?
Gol деп кыйкырабыз, gol депчи. Gol деген ne деген сөз кыргызча ким билет? Ya. Gol деген сөз максат деген сөз экен. Түшүнүңүзбү? Gol дегендин кыргызчасы эмне экен? Максат экен. Ошондуктан эгерде бул жашоодо адам баласы эгерде максаты жок жашап аткан болсо, максатсыз жашап атат да, максаты жок. Мен бага дайыма айтам го, мисал келтирип, Капырагай бир мисалын айтат да. Азыр Марска учабыз деп изилдеп атпайбы Илон Маск. Маска эми жакында барат ушучу. Көрөсүздөр, Маска учат адамдар. Ошо Марска барып калыптыр дейт да, анекдот сыңар айтып атат да. Ошол жерге америкалык барып калыптыр, европалык барып калыптыр, анан бир орус анан арасында бир кыргыз кошулуп калыптыр да. Кыргыз кошулуп калыптыр, анан марскияндар анан күтүп алып, ушундай жайылдас топкон менен отуруп туруп анан кийин сурайт экен да. Кандай максатта келдиңер, эмне ниетте келдиңер десе, анан америкалыктар мындай чоң портфелди алып ичинен документтерди чыгарып, мындай кызматташтык, мындай силер менен туристтик тигиндей мындай долбоорлор баардыгын документ кылып көрсөтүп, баардыгы ошону көрсөтөт экен да, үчөөтөңчү. Анан кыргызга очередь келгенде, эми сиз кандай максат менен келдиңиз десе, мындай отуруп жөн эле деп коетмиш да. Жөн эле келдим деп коетмиш да. Bu деген сөз, bu дүйнөдө эмне? Мына биз гол дегенде гол деп кыйкырат экенбиз, бирок анын кыргызчасын билбейт экенбиз да. Ошон үчүн жашоодо эгерде кимде ким максаты жок жашап аткан болсо, ал адам воротасы жок эле баягы топту кубалап жүрө берет го, аяка бияка дүмөдүлүп кубалап жүрө берет го. Туурабы? Ал бизде улакта да ошентип баягы талашып эле аламан улакта талашып жүрө берет го. Ошондой эле бул жашоо башаламан хаос деп коет да. Ушундай эле экен да. Жашоодо эмне кылышымды эле билбей эле ушу. Эми жөн эле. Эми эл катары эле, эмне болсо ошо болобуз да. Деп коюп эле жүрө берет экенбиз да. Бирок ойлоп көрүңүз, жашоодо мисалы сиз кемеге түштүңүз, кемеге түшүп туруп анан кийин сиз каяка барышыңызды билбейсиз да, жөн эле мына шамал менен эми Кудайдын айтканы болот да деп жөнөгөндөй эле максаты жок жашоо ушундай болот экен да. Же самолетке отурдуңуз, самолетке отуруп турган баардык пассажирлер отургандан кийин пилот чыгып туруп, "Кана каяка учабыз" десе, эми Кудайдын айтканы болот да, уча берчи анан анан жолдо көрөбүз да деген сөз. Дегендей эле адам азыр жашоодо эми көрөбүз да. Мен азыр акыркы учурларда ушундай көп адамдарга суроо бердим да, мен өзүм да мурда ушул нерсени айтып жүрөт элем да. Бирок бизде ушул нерсени балким туура эмес түшүндүрөт, же биз өзүбүз туура эмес түшүнөбүз. Жөнөкөй эле мисалда жашоо деген Алла Таала берген бизге бир аманат да. Ошол аманатта жашоодо бизде эмне болуш керек экен? Маршрут деп коет, маршрут. Мисалы сиз отурасыз дагы маршрутка түшүп алып туруп, Ошко барасызбы, Өзгөнгө барасызбы, Советке барасызбы, сиз алдыңызда маршрут түзүлөт да, мына жерге барам. Ал жерге барыш үчүн мен биринчи мынанча акча керек, машина менен бара турган мынча бензин болуш керек, жолдо тамак жеп мынанча акча болуш керек деп туруп ошого даярланып алып, камданып алып, Москвага жөнөсөңүз башкача, Умрага жөнөсөңүз башкача, ажыга жөнөсөңүз башкача, Америкага жөнөсөңүз башкача, расуат ошонун баардыгын пландаштырып алып жөнөшүп турабы? Адам мисалы көпчүлүк адамдар уктай албайт. Түнү менен уктай албайт да, уктай албай, ойдолоп мындай уктай албайт да. Эмнеге уктай албайт десе билесизби? Уктай албагандыгын бирден билсе, эртеңки эмне иш кылышын билбейт да. Эртең билбейт да. Максаты жок адам, бир максаты бар адамдын максатына иштетилет да. Максаты жок, мындай гаңгиреп кетип атса, бирөө чалат да, жүрбөйсүңбү, аш жеп келели десе, болду деп кетип калат да, анын максаты жок да себепчи. Түнүндө анын бирөө максатында максат кылды да, ойлон да бир аш жейли деп турган, кимди чакырсам, паланчаны чакырайын, түкүнчөнү чакырайын, мындай деп тургандан кийин чалат да, келбейсиңби, аш жейли десе анан кетип калат да. Максаты бар адам бир жака кетип аткан болсо, мисалы түнү менен мына көпчүлүк азыр биздин айылдагылар мал базарга барабыз да. Мал базарга барганда уктабайсыңбы? Туурабы? Сен эртең мал базарга барам деп жатасың, мына жерге сен программа киргизип алып, мен мал базарга барам деп жатканда жизнь уктабайсың, туурабы? Ошондой болуп туруп биздин бу дүйнөгө келген максатыбыз болуш керек. Эгерде сен максатың жок боло турган болсо, максаты бар адамдар сени инструмент кылып, каалагандай кылып айдайт. Ошон үчүн бизде байкуш ошол мектепте мен мисалы мен башкаларды айта албайм, өзүмө жооп берем. Мен ушундай бир максаты жок жашоону өткөрүп коюпмун да. Бирок ошондо дагы Кудайга шүгүр жакшы окудууга аракет кылдык.
Men başkalarına ayta albayım, bırak men özümün yaşam menen aytıp jatam. Şunudasızbı? Ошол үчүн Аллах субхана таала биринчи жаратаарда эле эмне кылып атат? Астагфирулла ва ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун. Мен бир гана инсан менен жинди бир гана ибадат үчүн гана жараттым деп максатты Алла таала ачык айтып койду. Болду. Мына сенин келген максатың ушул экен, ибадат. Эми дагы бир ушул сөзгө кыздарма дайыма айтам. Караңыз, ибадат дегенди бир эле мечитке келип сажда кылганды ибадат деп айтпайт. Ибадат деген ошол сенин үйлөнгөнүң дагы ибадат. Бала чакканы бакканың дагы ибадат, кийим кийгениң дагы ибадат. Түшүнүп атасызбы? Бардыгы ибадат. Сиздин 24 сааттан баштап пайгамбар саллаллаху алейхи ушул күзгүгө көрүнгөндөн баштап бардык нерсенин ибадатын көрсөтүп койгон. Кандай болгонду ибадат? Ибадат дегенде ошол эмне кыймыл аракет. Кандай кыймыл аракетти Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө пайгамбарга окшотосуң дагы, ага эмне ниетти аралаштырып коесуң, ниетти. Мына өзүңө суроо бересиң, мен эмне кылып атам? Азыр мен суроо берейин, мен эмне үчүн сүйлөп атам? Сиз өзүңүзгө суроо бериңиз, мен эмне үчүн угуп атам? Мен эмне үчүн сүйлөп атам? Алла Таала өкүм бергендиги үчүн. Адамдарга фаанзир, адамдарды коркуткун, ва башир, адамдарды сүйүнкүн деген үчүн Алла Таала мага өкүм берген үчүн мен айтып атам. Allah Teala emin sizge ne için uğatas? Size Allah Teala mağa isteme. Uqqanda jönele uğup koyansın. Kulağın sırtından da uğup emez. İstima degen söz, isma degen başka, istima degen başka da. Uq degen başka da, oyun başka da durup kulağın sırtından sözler getip da. Bayağı aytып atат da, bayağı sözle gap da depçi. İstima degen siz göңүлүңүздү koyup, жүрөгүңүздүн кулагы менен көңүл boyup, ушул мага керек. Кандай багы aç karnada kursak açkanda kanday жаш бала эмчекке кандай ушундай суусагандай ошондой болуп туруп ушундай көңүл бурушулукту эмне дейт? Истима дейт. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн биздин бул сөз жөн эле сөз болуп калбасын. Ошол сөзгө ар бирибиз суроо берели. Менин жашоомдо канчалык бар? Мен жашоодо менин максатым бар. Эми бир суроо, мен ушул суроону дайыма берем. Бул суроону анча-мынча молдолор бербейт да. Azır köpçülüğüz aytабыз мына жерде. Анча-мынча сен айтпаса, мына жерде көпчүлүгүз айтабыз. Мисалы мен суроо берем да, кимдерге суроо берейин, камай. Багы мында арданбай тургандай, бардыгына чыдайм деген кимдер бар? Мага суроо берди айтсаң, ошол бардыгына тиешелүү. Сизге берейин анда. Сиз канчага чыктыңыз? 55-ке чыктыңыз. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Эми канчага чыгайын деген оюңуз бар? Allah kança versin sizge? Beri versin ha? Kança versin o şu? Kança ver deseniz beret Allah. Beri almayayım diye. Kança versin aytınız. Siz bilmeseniz kim bilir? Ben kalktan bilem. Ben gördüm siz hem kapı olmak bardığına tenişiyor. Siz erjürü ökensiz de kökürünüz top çıkan için aytıyordan. Bu sura verişmeden adam ne oylanıyordu eken de. Nege çıktım, nege yaşayayım da oylanıyordu eken de. Şuna da bu bardığınız ya bu hale bu kişiyle emez. Bardığınızga teşelim. Niçin geldim? Kayaka baram деген сөзде сен жашоонун маршруту бар өзү, эмне кыласың? Көрдүңүзбү? Бул суроо ушундай бул суроо. Сен сахабаларда ошондой деме болгон. Мына кече ажылар келди, мына Арафатта турду. Мына Куран ушу акыркы түшкөндө ушундай болуп түштү. Астагфирулла. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Men bugün dinimde de toluk kıldım, kamil kıldım deydi, kamil kıldım uşul dinde. Uşul kamil kıldım, uşul din boluşuna men razı oldum deydi. Buna toluk din düştü, toluk Kur'an düştü, sahabalar suyunu atat, maşallah bizdin dinimiz toluk oldu. Kim tuşu din menen dese toluk baktulu olat dep suyunu atsa, Abu Bakr radıyallahu anh ile alat deydi. Öte parasatlı, öte bir Allah Teala bergen adam ele hile atat. Ne için hile atasın dese, ne için hile atasın dese, aytıdat. Yemi boldu. Bu Kur'an'ın toluk bolgonu, dinin kamil bolgonu, bul degen söz bol demi. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu dünyada jaşosu boldu. Bu dünyadaki jaşo missiyası büttü, toktады. Yemi bu dünyadan ketet degen söz. Şunu atasın sözün manısını. Yemi men bul jeginen başkaça men aytıp berem. Muna Çoğal Hacı rahmatullah 45 yaşında ötüp ketти.
Men oylandым, şunda salkar adam, şunday çıgan adam, niçin 45 yaşında nele tez ötüp ketdi? Nege bu dünyadan alıp ketdi dese, çuval ağacı janağı şıpırgıdan başlap kişineki meselelerin bardığın güldürüp dağı, süydürüp dağı, güydürüp dağı aytıp jetkirip bu dünyadagi çuval ağacının missiyası büttü degen söz da. Buna geçe Olcabay damla aytdı da, biroq Olcabay damlanın ilimi çuval ağacıdan küçtü. Biroq çuval ağacının jetkigen padaç edip şunu adamlarga düşündürgeni başkaça bolчу. Çuval ağacı 10 yıl okusa, 20 yıl okugan. Gördünüz mü? Çuval ağacını Allah Taala alıp ketdi. Nege? Çuval ağacının bu dünyaga biroq öldü dep ayta alasыңбы? Kim aytadi öldü dep? Ölmös аты калып çuval Kırgız elinin batırı bolup kaldı. Turabı? Çuval ağacı menen teң bolgan kançalagan adamlar ötüp ketdi. Atı dele öçüp kaldı, hiç kim dele estemeydi dele. Biroq azыр YouTube'da açsаң эле çuval ağacı, любой маселени кээде мага да ушундай суроо келип калат да, молдо эке мындай дегенде, шап YouTube'га кирип туруп, çuval ağacынын маселесин карап туруп жооп берип койдум да, китептен карадым да, оңой болуп калды азыр. Турабы? Муну менен мен эмнени айткым келип атат? Биздин Кыргыз элинин өзгөчө мындай бир максаты мындай да. Азыр бизде той көп го. Toyga barsam, mına ata jurtu geldi, mına tağa jurtu geldi, kayda süylep kovala degende. Ne deysen? Endi baktılı olguladık oldu. Anam balalı olguladık, anam nevreli olguladık, anam harcakı yok da ne? Adamlar düşünüp oladı da, baktılı oluş için balalı oluş gerekken, nevreli oluş gerekken anam oldu. Anam nevreli olgandan keyin adam ne ulaştık? Oruy başladık. Baykaysızlar mı şunu? Nevreli olsa al maksatına jetti, anım olsa balalı oluş gerek ele, nevreli oluş gerek ele, nevreli olganda hem dalca yok da maksatı yok, ne kılışın bilmey oturup degende adamdın organizmi avtomatik ben bu nerseni bak ilmi jактан dalil katar aytып adam. Ben bu nerseni okudum sebep. Adam kaçan maksatı yok bolganda özü oruy başlaydı. Sebep даже нечего делать deyip көрсөткөндө. Даже ne kılışın bilmeydi de boldu hem büttü de. Balalı oldu, nevreli oldu, ne ölüş gerek? Ölüş gerek toyga. Sebep bu dünyada sen kılarga işin yok. Sebep bu dünyada uşunday Allah Taala qarаңыз, bu жашоо kimler üçün desek күчтүү adamlar üçün. Күчтүү adamlar üçün. Qarаңыз, эгерде bir darak boşurak bolsa şamal keltirip kıyratıp ketet. Alsızırak bolgan bolsa karşılık keltirip jep ketet. Oşonday эле bu dünyada alsız bola turgan bolsaң, жашоо ушундай катаал нерсе seni жок кылат. Ошон үчүн мусулман мен өткөндө айткан күчтүү болуш керек. Күчтүү болгондо чоң максат коюш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам suraganda, deyişten ne suragaladı da, Firdavs'u suragaladı da, Firdavs. Biliyorsunuz mu? Firdavs degen en büyük daraja. En büyük daraja. Mana oşon suragalı. Ettep setep ele beyişke girip alayın emes. Ettep ele iyileşip kalayın emes. Şunadasız mı? Şunday kılınız, beyiştin tak tövösüne, tuğ çokusuna çıkayın degen, oşonday maksat kılınız. Oşonda men beyişke çoğun maksat kılış üçün, oşonda büyük darajaga jetiş üçün ne kılış gerek dese, ne kılış gerek? Bu dünya, oşol ahirettin negizi zары. Bu dünyada dengel boluş gerek. Bu dünyada çoğun maksat koyuş gerek ben başında aytkanday. Maksat koyganda men uy salsam boldu, anan bala çakan bolsu, bu maksat emes, aylanayın da bu maksat emes. Jaman görsöң dagı, jakşı görsöň dagı, bu hakikat söz. Jaksa dagı, jakmasa dagı, çındık çıçılada da elbette, bu bala bakıca bakam dep jürgen bolsaң, bu maksat emes. Bu adamdın degele maksat emes. Bu ne? Bu jönele muhtaçlık. Maksatım ne ki? Maksat ben aytkanda ibadat. Ошол балдарды Allah berdi. Demek baldar meniki emes. Allah berdi bunu. Allah kalagan günü alıp koyat eken buna. Hıylatıp durup, kakşatıp durup, zarlatıp durup alıp koyat eken. Oşonda kaçan kıynalasın. Kaçan meniki degende kıynalasın. Kaçan jengil bolot. Ha bunu Allah berdi ele. Allah aldı. Allah kalagan günü alıp koyat. Allah kalagan günü alıp koyat. Peygamber'e gel aytadi Cebrail aleyhisselam. Ey Muhammed, kança yaşama bari ölesin. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de ölesin, alar da öler. Bu dünyada öyle durgan öleriz. Ölüş menen, ölümde aytış menen ölüm keçigip gelmeydi. Ölümde aytmay koysan al. Erte gelmeydi, geç gelmeydi. Ölümde aytış menen senin yüreğin oygonat. Uktagан жүрөктөр, niçin yaşavatам da oylanasın.
Ölümge dayarlanasın. Ölümge dayar turuş gerek. Kaçan gelet biz bilmeyiz. Şunu atasızlar mı? Ölümge dayar oluş gerek. Biroq niyet şunda oluş gerek. Kança? Men 100'ge çıkamdı. 150'ge çıkamdı. Men mınçaga çıkam. Aytып атам мына азыр. Faraon kança jıl murda piramidalardı kurup koygan eken mına. Piramidalardı. Kafir bolsa da piramida kurup koyuptur da. Oşonun ayынан, mına oşon kafir oşon bir maksat koyup piramida kurup koygan eken Egipetke 1.700.000 dollar gireje düşüp turat eken da turistlerden. Biz de ölgönden keyin köşelerge atlarыбызды koyup atабыз. Bizde de adamlar paydalansın da. Oşoncu sadakatul jariya biz ölgönden keyin ölüp ketti de ötkende ele 2 adamды gömdük mına. Sen ölgönden keyin senin işin ölmesin. Sen uşunday iz kaldırıp ket. Senin oşol senin işin şunday sen ölgönden keyin sağa soğup jetip dursun sağa. Kalasan da ölesin, kalabasan da ölesin. Söz ölüş emez. Ölgönde mınday bir tatıktуу öleli de. Bu dünyada iş kaltırıp öleli, iz kaltırıp öleli, çoң maksatlardı koyalı. Şunu atasın men tuğandarım. Ben aytpasam аны kim aytar? Andıktan biz biribizди salıştırbaylı. Ağanыкы мындай эмес. Allah Taala bizni özgöçe kılıp jaratkan. Her birimiz özgöçöbüz. Her birimizin özünün jolubuz bir. Her birimizin kabırыбыз bir. Allah Taala'nın adında jeke turasыз. Jeke turup o yerden sura berdi. Ne kıldım? Kana men bergen nematарды summa la tusaluna yawma izin anin naim. Andan keyin biz bergen nematlardan suralam. Kança nemat berdi Allah Taala? Kança nemat berdi? Oşol nematlarda siz oylabаңыз, men mınday kılganda tigide kılatam. Bir gözdün nematı 500 yıllık ibadatты basıp ketedi ekende. Bir göz. Mına bir gözdü egerde nematты tarazaga koyturup sen 500 yıl çekengdi sajdadan albay ibadat kıla turgan bolsam 500 yıllık ibadatты Allah Taala bergen bir gözdün nematı basıp ketedi. Oşon üчүн biz Allah Taala'nın rahmatынан ümit kılalı. Biroq çoң maksat koyalı. Allah Taala şunçalık çoң, şunçalık berişen. Allah Taala'dan sura. Kança surasan sura. Allah Taala suramagan adamды jaman görөt. Biz adamlardan surasak jaman göröt ga, berбесек деле менден сурап келиптир деп айтабыз го. Allah Taala suragан adamды şunçalık жакшы көрөt. Sura. Kança surasan sura. Ne kılasın? Düşünüyorsunuz mu? O için Allah Taala bergenin göröbüz da degen söz, Allah Taala bere albayt degen söz menenle barabar. O için Allah Taala'dan şunday bir berekeli ömür suramız. Düşünüyorsunuz mu? Şunday berekeli ömür suramız. Şunday bir Allah Taala şunday bir mаңыздуу деп koyup, şunday bir maksattуу bir жашоо suramız. Şu siz ölgönden keyin biz törölgöndө kanday biz ыйлап келдик эле. Adamlar gülüp durdu ele. Biz ölüp ketip atkan mezgilde adamların bardığı ыйлап dursun. Adamlar elemez. Eğer de siz şunday bir tatlıklı yaşay durgan bolsanız adamlar emez. Asman menen jer ыйлайт экен, asman menen jer ыйлайт экен. Sen uşun adamdın ibadatını, uşul ibadat kılgandan keyin ошол ibadattı токтогондо эле asman eşiktери жабылып калат экен да. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн эми болду, эми мага повестка келип калды, эми кетем дебестен Allah Taala mına bir maksat koyğanda oşonda adamdın içinde energiya payda bolot. Düşünüp atasızbı? Siz misalı erteme ayttım go jana mal bazarga jönөйүm degende özüңüz ele ertең кубаттанып жөнөп каласыз го. Ошондой отуруп мындай кылам. 5 жылдан кийин Куранды жактаймын. Же ажыга барам, же умрага барам, же Америкага эле бара бер. Amerikага иштейин деп барба да, бирокчу. Mına bardığımız migrant olduk, hazır үйünde migrantı çok, adam çok. Oy bu migrasiya degen bu tragediya, migrasiya degen bu jaman değil. Migrasiya degen jaman emes, migrasiya degen normal. Sen Peygamber Aleyhisselam özü migrant bolgan. Neden Mekke'den Medine'ye göçkön? Sahabalarda şu göçkönlerde muhacir degen. Biroq göçkönde bireusine Allah niyeti üçün göçkön. Bireler bolsa dünya üçün göçkön. Bireler bolsa ayal üçün göçkön. Eğer de sen Amerika'ya dünya için göçe durgan bolsam, dünya için bara turgan bolsam, Allah Taala dünyanı beret. Biroq ahirette ölüşün yok. Rossiyaga eğer de dünya için barsan, dünyanı beret. Uy salasın, saray salasın, mal alasın, kızın üylösün, toy beresin, başka kılasın. Biroq ahirette ölüş yok alar için. Oşol üçün kayakka göçe turgan bolsam, oşo jaka Allah için göç. Oşol migrantlar mına Kırgızstan'a kança milyon dollardı alıp kelip.
Kançalagan çıgan adamlar жүрөт o жақта. Суракада иштеп жүрөт. Ошон үчүн иншалла ниетибизди туурайлы. Bu dünyadan göçөбүз, бирок баары бир көчө турган бир күн келет. Ошол көчкөндө иншалла ушундай татыктуу болуп, жана айткандай бир иншалла максатыбызга жетип, bu dünyadan кетип аткан мезгилде өкүнбөй кете турган бололу ушундай. Түшүнүп атасызбы? Өкүнбөй. Аттыңай, аттыңай деп ушундай кырчак иштеп, бармагыңды тиштеп, ай деп ошондо өкүнүп калбастан, bu дүйнөдө бир ишти кыла турган болсоң, ибадат кылсаң, кандай амал кыла турган болсоң, ошонун майын чыгарып, Алла Таала ыраазы боло тургандай кылып туруп иншалла bu дүйнөдөн өтүп кетели. Ал Таконбаев айтат эле, биз өмүрдөн өтүп кетсек, эл эмгектен эскерсин дегендей, bu дүйнөдө биздин амалыбыз калсын. Биздин атыбыз ошондой бир татыктуу болуп калсын, жөндөн жөн эле эмес. Андыктан бардыгыбыз ушу бүгүндөн баштап иншалла ушундай максат коелу. 5 жылдан кийин ким болот? 5 жылдан кийин жашаганга үмүт барбы? Турка. 5 жылдан кийин ким болосуң деген суроого жооп бер. Ким болосуң? Түшүнүп атасызбы? 5 жылдан кийин Кудай каалаган болот деген сөз. Ал биз мындай бир туура эмес түшүнөр экен ошону. Алладан болот дегенде, Алла Тааланын бергени болот десе, биз жоопкерчиликти албайлы, Алланын баарын. Алла Таала бизге берген да. Бизге жоопкерчилик бергендиги үчүн Алла Таала айтып атат, ким бейишке кирсе, Алланы мактасын. Алла Таала ушу бейишке кириш үчүн ушунчалык себептерди, ушундай шылтоолорду издейт. Бирок тозокко түшүп калган болсо, ал өзү күнөөлөсүн. Неге тозокко түшүп калса, биз айтабыз го Алладан болот. Алладан болуп тозокко түшүп калдыңбы? Жок. Алла Таала сага бейиштин жолун көрсөттү, пайгамбарды жөнөттү, кайра какшантып айтып туруп угузду. Ушудан кийин дагы тозокко түшүп калсаң, орус айтканда пеняй насибе деп коет го, өзүңөн көр андачы. Bu дүйнөдө дагы сен кыйналып аткан болсоң, кыжалат болуп аткан болсоң, bu дүйнөдө дагы ошонун бардыгына сен өзүң эле күнөөлөсүң. Бул жерде эч ким күнөөлүү эмес. Менден башка эч ким. Мына мен күнөөлүүмүн. Эгерде мага деген акыбал болгон болсо, менин амалымдын гана себебинен гана болот. Менин кылган амалымдын кесепетинен гана болот. Эгерде кимде-ким өзүнүн бир бактысыздыгына, өзүнүн кыйынчылыгына, кайгысына бирөөнү күнөөлөп аткан болсо, бирөөнү айыктап ушул мынтпегенде мынтпейт эле деп аткан болсо, бугуп аласыздар. Анда сен өзүңө жашоого жоопкерчилик алып аткан жоксуң. Ошон үчүн бардыгыбыз өзгө жоопкерчилик алалы. Ушул эгерде мен Алла Таала бизге мүмкүнчүлүк берип атат, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бардыгыбыз бактылуу болуп калалы, бардыгыбыз бейиштик болуп калалы иншалла. Макулбу? Алла разы болсун.